Mpendwa, jambo. Habari ya leo, najua uko bien. Na mimi niko sawa kwa huruma za Mwenyezi Mungu. Niko sawa kabisa, endelee tu kufanya hivi mambo itaendelea kuwa sawa. Leo najisikia nikusalimie na nikuletee neno la tumaini. Kwamba katika maisha hakuna kukata tamaa. Hakuna kukata tamaa. Mungu iko pale kwa sababu Mungu alikuumba na malengo. Kwa hiyo Mungu hawezi kukuumba ili kwamba ukuje kuteseka ama ukuje kukumbana na vitu vibaya. Wakati mwingine kuko vitu vibaya ambavyo tunakumbana navyo, ambavyo vinasababisha na sisi wanadamu, sisi wenyewe, matendo yetu maovu, vitu vyenye tunafanya mu absence ya watu, vitu vyenye tunafanya wakati tuko peke yetu, vitu vya mubaya sana. Ndio wakati mmoja vinatupelekea kujipata tuko mshida. Ndio wakati mmoja vinatuma tunakuja kujikuta tushakuwa mshida. Unaanza kujikuna mkichwa, unaanza kusema Mungu no itabile nitafanya nini mie? Belo babile bimekuwa aje? Kumbe ni wewe ndio uko naenda na vitafuta. Sana vijana tuwe makini sana na hali ya ujanani. Niko na swali. Kijana, wewe mwenyewe uko unaniangalia. Hivi kweli kusema ukweli. Hivi unajua kama hizo nguvu zenye uko nazo saa huu muda tuko tunaongea, hizo nguvu zenye uko nazo, hivi unajua kwamba kuko siku hautakuwaga nazo? Hivi unajua vile kwamba kuko siku hizo nguvu zitaisha? Sio kwamba utakufa, hapana. Utakuwa huko hai, huko natembea na huko nakula, lakini unajua kwamba hizo nguvu zitaisha. Hizo nguvu zitaisha mpendwa. Zitaisha. Lakini sasa kuko tegemeo ambalo hata kama nguvu zitaisha, yeye ataendelea kukufanya upya, ama yeye ataendelea kukuboost. Ataendelea kukuboost, yani ataendelea kukusaidia ili kwamba nguvu ziendelee kuwepo na uendelee kuwa na raha ya maisha siku zote. Ni Mungu peke yake. Ufanye wenye vitampendeza ili kwamba siku moja na yeye atakufurahisha. Kuko siku na wewe utajipata unacheka, unafurahi, kumbe ni Mungu ana react. Unajua ku react? Amereact. Yani amejibu, amefanya action mpaka na wewe ukaona kwamba kweli hapa ni mkono wa Mungu ndio umefanya kazi. Kwa hiyo tumtegemee Mungu siku zote wapendwa.